enti enyontofo no wode abu yembe ebi adabe wadwen se wobeye bone no saada no ena awurade beba anopei asembisa no yetiawa wunimu da awurade ba de enane de watwa de amayen ene wode papa ne bone asi enim ewi akura wotu yemfo se ebeye anka yemfa papa enti ukotwero no mu a waka cho se monhwehwe ba bia tete atempo no ehona kwampane da na mafa so nya home amamokra eno nti anopai babia wo bia SOMPA 106.5 FM ni ede sompapa ena esom adasa wonmo ewo akirichiri ne abenche internet ahodo so ene u phone so radio bia so no SOMPA anopai SOMPA 106.5 FM ya sha se aye kanja gum ewo fidue mu no enye hanko nete wuyi internet ni firi ho decoder no so baby FM stations no wono SOMPA 106.5 FM ye wo honko benya bi atie e baby awo bi decoder ben wo na bia wo network kura nya adwuma we ya make no ye live e wo nkransa SOMPA 90.7 Bono East FM sabre kro na ye live for techimai SOMPA 106.1 FM Bono nchampim de duakwa sabre kro na no uduru mankasima e Kingdom 106.1 FM one more funny den SOMPA 101.1 FM e wotakwa ena 103.3 wotakra de 101.3 e wodoma ena enu achi no Facebook no betime de wadwen kire wonsusuye birthday ya wudie ya dodo na akra nte se ene ye o birthday ana wokyira ena wudi no no eye SOMPA 106.5 FM Accra Shanonson SOMPA 106.5 FM Accra na de asoso upia ba ye bekenkan e de amawo anopei akwanya beba amawo esanse ensema ehwiaguo ewo manyi mu no ena ye biebie so e de amawo enti atodwumade ni din Ghana Today said the man tie enne ene ye boso e de kire wa mframanfa so said be na upie na wudi nkomo ne ye ka bibi e de for manyi hu a obehu ba bia wo ka e de afiri ne ba bia de kwa kosie wonua ya wadwen kire no me yensanka e wo book no so ye bekenkan na ye de ama afi bere beba ama ye de nkrata mu nsam nso ato awo so ye wia ensan hodo a ye de gu dwa no onua eduru adwenkere bra na wabobo e no entwetwe nkowurawura ba bia ye nkọ ho wadama eba sa ebe mani ti aye de ama afoforo nso a wo munya ya nka won be fire bia nso biribi nti wonum ntime no ahoma no ye 0260 19 60 64 0260 19 60 65 ebre no so na ebietum a bomura ho na fe yentie won so wadwenkere sansa adwenkere no etese hene wo bia de efete nanim na sede ya wada bia yehia no enenso ya san hia bio ne monya de ayedi yawo bitewo so a ene ye kan kyewo se ma wo yawo no enko eja pia APAM DADAA no midin triple A man anopai empenisi ntasu nko nante ade foforo di akire ebi ahoden ebi emframa nenso matena hei no minua no motimanim menshase mfiri nifa mene abena bedu adepa kofi enafe obrempong na kwaku ampoma wonderful international ye se ya ka hunu se ye de bre na ye adwuma enti wo bo wura mu a wo bre no wacha yesima baako enti wonsam no watwa ntientia wo kan nsam no wie na ebi wo mu a na de aka wo de ato serewa na ye kɔ na momo sha se nika meto serewa ansan hwe abre no nso no na wonya nkan wa asem enti eno nso ya na wa hye no nso me ka ne sei no na me ka say time Herbal Center ya wo mo de time mixture ene time mixture na capsule sabadwa so no wo mo kuta yemu untimi nidi atiridi hawa ene eso no nom na enema ekoyede mawo wonu mo toso sabra wanom time herbal mixture awie no wonua se ebeye ode na watimi adidi ya e wo so onya nsu papa bi si wo nchen ene ye kasa natural mineral water eno achi wo bedidi a Hajia special local food so na yesese wudi na anya oda ya ne wabusa ododom
ebia na wantwi hoye wamfa Pepsodent cavity fighter toothpaste antwi eno ntira bere ko animu no wo mo ho nsem ye bebiebie so paade a kyerɛw na mama anuano makwa abai ya wada bia yetenase a ajampoma de ewurem wo tete atempa no so ba bia kwampa ne da na yafa Grandmaster anope so de bewurem saa ana de befa ba bi foforo na ye besua de ketua bi okay anse now ya wada yi na ya ma ya oni nyina ada no nano binumu boa won ho akwawade tena nkrofo be wade nokre ti kira se mo invitation be 6 me hu ni ame wona aware no awade nko 6 me hu ni ame ko first nanso me pesa me de abasem yi okay eto ho mo sanse tena ne bia no pa no na mantimi antena sese na consultation bebe mu fi na mekwa abonten nso akɔhwɛ wɔ mo a agi awade no na makɔhwɛ wɔn de ne kakra ka ho de a na memfa we nhya awade na nkasa mu no na mewura on sɛ ye gigi ye kɔgye list no a ye wɔ baako bi a yɛatwerɛ no akontase kan na hɔ na mpɛsɛ mekyire mu kakra de kyerɛ akontase kan no de ne man kontafo no okay no ɛseɛ o wansi de kura nim ukobo opon baako kura nim nti ebedi si ho ana eni ho na ekodi agusua ho na agusuafo yi kobo kura afiri so a wɔyɛ birichi etiamra wɔyɛ birichi ya etiamra na no na bosie nie sɛ menua ba abake ete me benkum so hai na apam ebe wade menua ba abake ya wo sa no senka nei pa nka ye braibo say kan ye pa ye bra aye afro mushade kontafo de ya afro mushade enti e no ba kire mu san mo ya gigi ni nyina wie no on say ka tete no na ni amerima na bo won nua ma ho ban no kre enti se nde berima wo be pe nua ba no ana berima bi a wo be pe nua ba no bi o de fa akontaso ni nua oba ni nua be ma so no kre nua odika ne fa adamfo na odi afa ne so a nti bedru na akwaya akonta madamfo nanso wo bibia na se wo bia wo kope ni nua no wo pene na ye bibia wo ba ne ho a na we ni mo otwe kora wo twe ni nkum ema be ma no ano abe na damfo no sign ya wonya free ni honti okay enti se utira anye yie na be ma fofra wo ba no ni de mo edru sen wa ye be broskoto won no be asem ni gina mo nti edru awade ne saa no a ye nim se bere ma fofra wo akire sabe nya ba akofo nko na ne nanane abrewa no kre enti be ma fofra wo akire sade ye be ya be ma fofra bi e ma unua ba ne ho no nti akonta giwei na si kwan tobo akonta giwei na si kwan no ne kasa woro fa so aya akonta se kan akonta gisi kwan akonta gisi kwan na akonta se kan mo ekwan no obesie no wato se kan de atokwan na so nti wo ba we chese odi anyantamo okay nti giwei ekwan me be boye no si no mo bia amfa so ma akonta gisi kwan akonta apam gisa de ewi na si kwan wo nua ba no be ma fufuro bia ba no ho ahwa ma okay nti si kwan no ene na akonta ge se kan no mo enti wo de wo akonta no a wo gie no eye responsibility ema wo e wo nua ba no ho ena responsibility ne so akatua waje to ya den so si kwan no nanso wode ma won fiti ase no chale wo de giwe wo hu bi e ba send ye ya na wo fa asefo ejima so a na wo ma age no nti indirectly waje bribe e de kwa akoye adwuma so ene wo bi so a wa hye wafunu e wa ade bi ho no wo ye den obesom no enti
se bia na woni obi a wo kwa wade chena bi kokko to akosensan na memre da akotua akontaje si kwan enso onim se de wode ma nuabere ma no eye agina hyede na anum hyede a wode ma ne se wonye na wonfa nsi kwan okay tina me kire se eye akonta je sa de wei na si kwan wo ade yi je na fa si kwan wo nuaba ne bere ma bia ba ne ho a meme dia okay nti eba ne sa enye aso se ba na be ma ene betwa ho bo dabi nunti aso betimi aka se akonta se kan no meje 2000 batanya ne dia woni won kontafo ntamu asem yeah nti akonta apam se ne me no tie me nya 2000 ma 200 nti wo de hyebuo kama ye 2000 no a mo so we biem na 200 esie eni ho kwan sa konta se kan wo bie so bebi sa se yesai mo wow ni ho kwan nyane dia ni die wo mu a no waje awie je ne ntoma je ne yada so wie je ne mpabo awie a ni aka nyina empoti ade kura nyane dia ni ya de boba de dwetire na kasa no nyo ba ne de enye papa no dia enye nie ana ese dia eye wo ba no berema wo be fa no se be ya wo me ya redundant into wo body dwetire jiwe na daachi bi niema nkoyi a ni amede ma wi wo di asomasene akamfo awade no enhyehye ye bebre wo ho no madane no enso na ya dane no nti ya kofa kokko de mo eno nti na ye se ye nhwehwe tete atempon no na bia kwampa ne da na ye nkofa so na ye nya home ama ye kra sebe ya akamfo ye benya home ama ye kra nti ene ye de sompa so aba sane ye be ya ye betimi a kire kwan no prom ne mu ada ho na ka tete no a babro kra no akamfo awade no a ye de yi wagitumu wase ko hu oba no abusua na mo ntena se wagitumu a ba ne ye odea enti mo tena se santra se na traditional word no ayeye no sa ye nkofa agaw kakraka no no yakwasi kokko de funata de no se no wunya shawi a untime nse nkwa aso se wawu ne de adedaw ana kanene de sana net na ene de utimi se kwa aso ene no se wa mutimi epam ne seche we se we are traditional ayi no debi white one na kasa ne timi pam ne fit ne apam ne gusu e gusu ntutimi ya ne yi now the ye wa sha se na kwa so de ba kanin de ne pam ne hu wi na de gu wi na gu ho je se o de ko han obi foforo nti wu ne de adedawo but ene de utimi ene de utimi yi gusu enya na iti nyina free oh ene ye na so ye hwehwe tete atempon no baby akwampa ne da no na ye nkofa so na baby a ya wade yasema ye kan nyina baby a na me di gina kese no eye enum hyede a ye de ma niamerema ede adwuma ka ho ma won enti se uhunu se be ma foforo aba o ye no se wakonta oh okay because we di kan ma no adwuma amwaje ho akatua ena sa akatua na ye lifetime akatua eno na no free me ya na wo mu yi wose akonta no de menye ne ha mehia abontin bia abotro baako me de kasa akra na kwa so de ma me bafu be di ama na ebesa nti mehia abontin iwe nso adwuma no da ho aye so ye o se be ye nti ene ka ba bia mehia bia na maje na maje kakra so ade a no sa no hunu se be ma wotwe ne nkum anse esono konatwe ene so ne nkum be ma wotwe ne nkum wo hu se bia ba no ne wafa akora agina ho a anhwe ya otimetwi ho ne nkum no kre because an ye wo gi akonta ne a wo gi wo nya so adwuma nti se ne Ransford ti hei apam ti hei obrempon ti hei biba yere ho biba obi kwa wo yere ho a biso akonta woni mu bi wo kaso woni mu bi adwuma na wo de share ne nsa no wa anyo ho na asem gina nti ne ye hwe akonta jesi kwan buamu ade yi na si kwan wo nua ba no na da na akonta se kan aha ya sompa this is SOMPA
no kre sompa na yede somwo na enensem a etwaguo de nam internet no so unya so se ye talk no a wo mo talk ho wo so wanimu nwoma no a na aba be da ho kese agya afoforo ehye nchen anopedi na etwaguo ye wo se yetiefo nso atibie amena yenkwe apam baako a etwagu ewo abe fontentan fidie so pa anopei meme swade ahomache bese no me nsampa mu na trend pa eye onyanyamfo asenso boache eno a wo mrahye bedwafie ebra onyanyamfo governance kwame agboja ono ne so ani a wo hwe ya kwan ne akwantempo ho nsem so okasa ye echechirimu abrofo kwansini a wono ba be ye ni nyina ye akwan ene de omampani dada na dada nkwakufu ado eye ye ni nyina no wo bo ne tofa wie na ho akohia se mrahye bedwam so wo mo ba hwehwe mu nanumu ena onyanyamfo yasaso boache ekasa no chire mu sei asede ensem a owura governance kwame agboja ekaye no se babia won mo baye ye kwan no mantam babia won mo baye bie no ene wo kase babia no o kase babia won baye bia wajitu mu enye yi esanse sabio baby o hono mu a wo so babia ni babia ni patie babia ni babia ni patie eno na first deputy speaker Bernard Ahiafo ebisanse na kire se wo pa kire se baby o Ghana nye nipa nete ho ana sa video na trend pa eno si o minka se nipa nte ho enipa te ho na mo nya sa na meka no nti ho no mo twetwe ya na se o pese o kase wan kana sa but video no so de uti asa na o kan o pa che se baby aso koye kwan ni nipa ne to anya nipa ne to na say in other way na say de wakasa ama atwi kakra enti nka one chance sign so mo twetwen ya ma achiri o twe sign ye e no trend ana mama part agrada e de ni kopie mu court na court na ni mo ma me bi nso pie ho sa video ni so trend pa trend no social media do so ma me ni bai na asem nyina na se wo se na busua wo good na mama part of kofa ne so onko yi kotu gold ni ma wo mo ni ade se wa oni madwuma no wo mama part wo galam say se onko ye ho ade sa bre na ade ka gawi no ade de se minimo mimini ho bi kromfo akɔwi akromfo kofa so asa busuafo ni nyina adwi ko benkurom no omo soma no ma adwi ko benkurom a mo ko han excavator na mo fa nkuma de send your god no mo see wa ho ya no am say mo minerals commission say busua wa de say enti no ye pese yetu wo betimi aye nyankoma de wo so so no se wo koye nyankoma ko perform ritual nyankoma de no ne no ritual nyankoma de no ene ne no tena ma me ni super na ade ba ko ye ya pa ne se wase koye se na koye frakadam no wo mo betu gold no ma fa gold na ma wo mo according to mama no so mo di gold nyina akwenti gold ni wa grada ho waso mbe fa gold ni ko ohun so motu waso mbe fa ko onim gold ohun say gold no motu no san wo kan se na busua gold onim se ha na hye ana ma be fa wo sa apa mo so utumi gold ho adwuma ne ade be ye ma me ba na be fa gold ni ko na wase yenko ho yemra ho na ba ya be se 18 years osi mama part ma wo ne boys no ebu akwala no masabio odi akwara ne ba court won akwara ne nsa ha ne se ni nyina metimi kra ka se ensa nso akwara ntua ne nsa no so ne ha ni nyina awai e na asade wadi dem ankasa yenka ne sa enti maame ne so bepie mu court wa na asem no akwara ya no bepie asem no so wa wo bepie so on oso woni ska odi be ya appeal e na oni ska nso a wodi asem bia be court enti master we court da ho abubu ama judges na hu say wono so kura no no e dance ni no wo say no e dance ni e asem de hin second case wenye ni second case ono odi ni case na bo no be kan court da we sanya se o kan ye na wate na wo kan bia we nkan ko ba bia o se court da ho bobo ni no ai yenko mrem what you say court da ho bobo de because e bia ono nso de ba be pi so se 15 years no kra so ai san se de bia di no na wo kana wade a na e beti no wa enwura buku enti wo se mama part na ye de na betum de mo mane na mu afebol ono so de openo no we na omba no you go explain tire no evidence na ajay voice be trend pa wonu na anu a em say na wotwe atwa mu no mpo a na na ye ka data bundle ho asem say wo to data no a eya assign that ye eja we de me busa
data no say na wo ka sa asenia ubedru ha na epo no me nim say pomfuna manage bi nti no say me de obese matwa akiri because we twa abo Sam George ka sem bi kire ona bo Sam George wo ka sem bi kire so no na he communication so o say manfo nam say wo mu to data sesi anasa to data sesi anasa Entabake na no ana ye di nkoma na waka say data yo to sesi ana ekoi nti say me so me data no kra ahomachini o say mo check mo settings samum Debbie ya check your settings say wo data settings ana phone settings wanya ne no asa every many so Ghana today no ayo obrempong way yes unse data ni yemu bi de ne da seja yato yen shada ni se bia we ye gigabyte we ye megabyte ne ade togu so yiso sa na kire se ye hu sasa enti u download bibi na hu se etwa ne ho kankwa twetwetwetwe ne se hu se ade ne mada no so data san na me kai se honorable Sam George asema wakwa akofa be me kai se ono ana ka kire ye se oh na sua ye no ebo wo ho modern se wo betete data ehun so na ye so aja ye twani na asan ye sika nsuso no etumi aboa ye na enum no me sa kwa wiwe mu ahun se ye se gi se uto be se for gegi se se ya nsa na wanya sa antesuo ni bie ene mu amu ye mema mu na mu ni mu yi pa ayi wo de ba se wo mo betete data no so no actually me sa hwe mo ko se ye se gi se uto amount bi ansa na wanya sa reduction no won se ayi enketenketi kura wo hwa mo page mo kakra especially when we attach 3 series first na 3 something say about 401 and so I contem amount for say about 401 no it is say na so akọ 109 oh what about the one notification say you've used 50% no me do 50 and e kon 90 and easy o and you do 90 na we say we na better so na question mark bi dem say o ye hwe o send the message na asokoko e to de bia minister ko si mitimi no o mo konsa because matter credit the data sisi na me download ade ba kwa no aba say ma consume 50%. Exactly now download news here data you know the size o krampo bia 1 minute ade bi na me 1 minute no the size na ye den bia 1 megabyte 1 kilobyte 1 gigabyte wo bie ade na wo download no ho aba say notification for eba o Facebook o ye kan tell say o ebinuma send o message WhatsApp nso obi di atum talk ho na ebi kasa che ni nyina sa ne nso di enti honorable Sam George say ye yentie na ye hwe se de be si asete no. Honorable, you're welcome. Thank you. How are you? Good. I hope you're also doing well. Yeah, we are doing well. Ghanaians are happy about the data prices, but they are saying the data runs very fast. That's not backed by any evidence. You realize someone like DKB came out the other day complaining. When I instructed an investigation to happen, what happened? He came back to retract. People need to check their settings and be sure about the claims that they are making. But there is no evidence to show right now that those claims are real. What happened? He came back to retract. People need to check their settings and be sure about the claims that they are making. But there is no evidence to show right now that those claims are real. There is no evidence to show, say, auto data is an answer. There is no evidence. You go to explain. Explain, yeah. No evidence. Nyame na America. We honorable Sam George. Okay. Eja. So what na wife and so so on so data no na eguso. Sa. And so settings bi ho yes ye. Me dey here actually we. Me dey sim na ahemu na me talk credit ni guso. Me talk data ni guso. Na me dey power. Okay. Enti no esa it say na mato data ya. Pepe. Nti no settings be na wo. O ko settings one wa hwe data setting ana. No na me ma sema me busa ne say kanu a na yesi data boy dene a dey campaign no. Ni enim say settings wo. Say na settings wo. Abake be nyame ka what man say. Campaign time no yan kan kire say yes na mom ne
Wabaya so afọ ahwe nkita wodi ensem fiti yanko hwe settings. That's to me. Oh. Okay. Sometimes your politics dey Madam Eslo wo so settle hen. Na ye be fa ye enne yensan ko setting to ye chiri. And I just said the call reset. Enti nanu fo we ya mekonya na foforo ya. Na esi manim he ya mekonya na foforo. No na the settings nyina the factory settings. No me nya ne hwe factory settings no we free buy ye no hwa na da. And I just was set call wholesale. Hey, na retail mbona miswe. Na wholesale. No. Hey, me kwa na dey. Isi kasa tenten wo hoi. And top on call. Ya na makai Sir John. Kasa tenten top on call. But ye nyina betimi aboa ban na mana ye. Ye nyina betimi aboa ban no amana ye. Ne say ye reset na agenda no. Ye reset ye no. Ban ni honorable Sam George me kire ye kwan e be fa so e be set ye lesiwiti ye pepepe. Se no ano no. Kwasa fudwuma no bia na ye. Ana na make yi. Saba ke tie ya. Wono say wo say ne de anuanim ansa wato ana wo to wi a ba bi odi begina e yo no anasem nanso wonim se ka no na wo to 3 series etimi di ne be nansa na wo to 3 series e be di no less than 24 hours no what settings no na etimi di nansa no sa settings no a de gusu da wo e di no less than 24 hours no so ye say onko settings ye nyina ye tie sompa Enti nanye maybe your patch ray and say yes only a yenum ye data. So it need to atwa mo ano no. Yenum ye data. Na e be da Now where die man. Me so dem data dem dum na me ale. Asebo. This be amada. Se mada dia no medum na me na pa dia say so so. So de be ya bibia ba me. Yen so e na ho e den mai. Yen no mo na ho e den mai. Yes, see, I was so be a numinous, na say, and especially some phones to be so on more. Baby, a sentence, Meji Tumuno. Sa G no. Papa ya ojina menje. One will use 5G. I said 5G, the Kwama was Lana Chassis. Mo, Nini for kita no kita 5G. And the speed were they running no. Rabasa, mo. So I'm holding chapo. Mo. No, because speed the big gun no.
per second, megabyte per second. No, so all could be 1 megabyte per second, or no, could be 10 megabytes per second. Oh, okay. It's the quantum. That's what none of the and water and Hirabasa. Neko. Say, Usika, I know what I'm saying. Mo. Now, so quiet to say, Obi and this, I came my Sunday, you've been to check. I'll check it. And so I show data. At times, so that. Na baby a wo ka say only Ora Sam George be ya me so me fo aso say o say wo ka say data no GG ni HH wa utimi set. Oh yeah. Nti ania bia ho no say yen set no. Na kan no so ne e da baby e da ya sesa phone no ye sesa set no. Say bia ni enim. E no me say baby a kwan ya me nam so yi. Hwa ne me nam e na wo de foforo ama me say menye meje ye no ka akro no amede nam the same kwan na so o sesa kwan no. Me phone me nso sa. Baby o ho ye zebra cross. Tedru. 4G ya na dashwa mi usua dada no mu nyina 4G ya. You see I kwate so nko APAM den bi H and H plus. And abeko H. What they send there nko. Me say toda. Obetimi asend there ja ayi. O say e mai. Enso na take o say ko. Yes so no ho. Me settings no. Enti anya sa wu pese abekọ herem de a. Ene mane na ho a. Ko so de ne ye. Heremu nso anko yi nso so anko da ho yi nso no. Ye te wo so message ne ma. Ai. Omo to ntanta mo. Ene message ne ma. Ene se be ni page na da ne me a. Wa da ne bi. Wa da bi ese wi be da ba we. Ade ase. Nti da bia ne ko ya ni. Ene say die me hia no ye Techno Spark 40 series. Asem no ye ne ka. Nti ano so trend. Nyame ya adom akwatia. Ni nam kwan so be. Enura wa forgotten country so. Yeah. That's 2nd September. 2nd September. Yes. And I see the election. Yeah. Ni nam kwan so be enura forgotten country so. I be refi papa di. Wo be gina mma MPP for wa he. Wo say he me nkoko. Entu obi ka se kokko a. Ni ono se kokko no ne mani ha. Bisansa ne ma wei. Nra papers ne ba ko de ba ye Mustafa Bandi. O say akufu adon nkrofo no de won ba won ba chi won. Nam say ha. Nkrofo ben. Akufu adon nkrofo ben. Akufu adon mo kro ni Ghana ha. Akufu adon woni Ghana ha. Na nkrofo ben. But asem bia eja me ya appeal. Azoka boys. Burger Bulldogs. Wale All Stars. Champion hwan. Any invisible forces na data forces for no. One for nkoboko. Omo. Any sisi akwa say KKS for you. K25 was a K5 for. Any K3 for no. One for nkoboko. Ye hear more. Ye hear peace enforcement wo. Na wenya akwati amayen. Akwati about what they say. Wenya akwati amayen na ye akwa akwati ano ye wansomdwem. Me say Burger Bulldogs. Akwati ayo me de bia akwati anka ho. Wale Young Stars. K5, K3. Eno the Ghana Premier League im dey na aboboy ana. Ghana Premier League. Any Delta Force, Invisible Forces. One for one call boko. Ene kwanta. Me say eja we a passionate appeal. Say no ye free ba kuno mo ko peace enforcement o. Enti won inform nko no mo nko enforce peace e wo ho. Say them guys say ye ko peace enforcement. Ye nti ye krom ha ne ye Ghana ha say no. Ye mpe sabia bodi akeka. Ne na anu esi ye wa Blekuma North. Abake ani nie o ka so won kan de be che. Ye mpe se be hunu bi ate bie. Ye mpe se wo bi beba be ka bi a kire ye bio wa kwatia. Ena ye kire won bibi ketua bi wa kwatia. Ewa atiwa. Atiwa. Me kire bibi ketua bi. Na no tayi tripone by election ye hunu bie. Aya wa so West Wogon ye hunu bi. Latest one ye nsua de amfiri mu. E Blekuma North. Me say sankrofo no boys no ma beti kuntan no won fo nkoboko. Ye hia wo mo e dene e de do makoboko. Mo fo bi ensi akwatia. Ni won ni mo du obesi akwet
na yi IGP yewra tete ye ho no tete ye ho no ene muntaka se muntaka na interior minister ena onabo omane boama doctor omane boama defense ye wi CDS ene wo mo aka nyina no se ye kwa akwatia na obi bowre obi trini bu sanfo nyina should be held accountable. Sanfo nyina no should be held accountable because intimate na ho ema nipa kitwa bi a fraction of the population of Ghana and take your money for granted. A fraction and take your money for granted. We are tired of political gimmicks. And they say, yes, I say, pray to me, now bet to me, to a woman, Franco to me, who are to me, now Joe Mahame. Yet the propaganda we are saying, Trimu dia people. And ye it is about time one. Yet transit Juni who say, Nipa no better for God and country to say, one no one coco. Sabe, Alaji Bebo Baumia, one coco, Japan, what do you call? You're a branch, one moon sent to quack. There be Samson Mampeni Mahama, one pento quack. Yea, Namasian. Naya Kay, one movie, so I'm the Amokatla Haji, Honamakodidi. One more transfer, one can come with Tribo Movia, one more to Haji. I know Moody Dibum. Are you about to know Moody? Are you about to want to know Idi? Naya yet, I say, near Konami, not Pamania Pamon Casa, Abake Casa, Kurkun Casa. How? Mr. One more Nipa and one bears had their own phone combo and then Quanta. Yabra way. Oh, Medasiano pay. Pacho. Bloggers and Munchu Chanto to na montage target. It's answer. It just SOMPA na bo. Can't it in be a near SOMPA. Where SOMPA? Kawiki, just transfer what they say, Yankabeti. Yabu. Yes, so Yabu. Ya call ya, no crack. And yet, Mura, mo one of him, Nampenim Fonso. SOMPA na won motie no correct enti de wa bosso no wo mate bra ma hu se pani ya obo ni din wa bie jota ne mfimfini ho ba bia atro won fa to anim de atro de ahye ho o de se mfimfini ahwa na won de ahwa na ne wire won fa se anim won fa hye ni first page no anu hu aha enti se wo mo wo bibi e de kwa kwatia won mo wa batu soso te se na anu ablekuma north de esi ye de kane bi esi wo kyerepone ni ade a ye hia wonu ma be ma sunjua ye adwuma oboko ye ka ne akata chimande na ka ho wonderful ani adwura ani anope ma memfa the chronicle de obokrata na fe yentoa so na yenkofa ya frefo no the chronicle de obokrata no se ukuta twero no a fa kobie kwa apamfoforo no wo se yenkan John 15:27 na ohwe akire ha ya wo de 1.7 million gold seized from Burkina Bay, from Nakok, handed over to Good Board. Enti we know ye tifin he ya Burkina afaho. Sreman tifin ko Burkina na Narcotics Control Commission for wono maso binum pa chia. Yewra Muntaka Mubarak wono nimfoni wo mu bi. Wone empenimfo ahodo bi a Chief of Defense Staff no nyina wo mo wo mfoni ndenda hai titru wo no ma no pai na Grandmaster Obrempong na ebobo so se akwatia BBC wo ho ayemusa wo no wo mfoni da Chronicle the Bokrata na chi ene wo mo se wo mo achi gold $1.7 million e de ama Good Board wo mo chief di Burkina for bi nsem be da wan ase anti anopai the Chronicle wo no e na abosui na akuafo a mo ye fu na sabre mu num se ye dru obese openima mu anaso openkuma mu de de do awiabre no kuta onsa boso me ne de twato ne nso sade ankane enim June July no nya sa na nsuo no bae fupe na si wo ba bia wo mu dua no bae na ma akuafo no nsu ye wura no domprese sa climate change smart no e wo se ententem akuafo nso ye smart bi sade be na nsuo no nto a wo mahu kwan so wo mo fa so
ɛyɛ afuo sanse wo mo a ɛsɛ nsuo gu wo mo no bae so no ebinim kura yɛ duru twabre anopai the chronicle de bokrata ne de enso eno no Aduchum is the best candidate for NPP. Wani. You will decay next. Okay. I don't know what NPP. I don't know. Okay, they say. Oh, the car can answer. The party. I want a party. United and Organized United Front Party. United Front Party. And I some Hannah some. Debbie. EP Apaludia. Ah, okay. You're fine. Agenda. Apaludia Libra Party. Na we there or they say we so na founder any leader edema union government. No catch NPP for say or mo po bia obetimi age to me na doctor say Aduchum na enkonkoje anopai the chronicle do bokrata ne dia wode atomo eno no na eno achi no NSB boss trial was a court order CID to produce information on BMW 740D. Na BMW na be my wife no. Also my confusing. Be my wife. Be my wife. Be my wife. Be my wife. BMW. Until anopai the chronicle do bokrata de Odehyieba bi so eno no ye boso ediama ye tiefo na alata mamu mampane bola Tinubu Bola bola oh bola say ja now bola Tinubu wa yi owura Olumode Adeyemi say fire service boss. Oh, okay. Na ebinom say we enyansa kwan ase wo hu say hweye na mamu no betumi abu agum sabre ebinom aka wo motama pama no amanyoko ni amanyoko e kan bo maye ba kono e na wono nso afanyansa kwan twetwe ebinom ba na aba mu enti anopai eno nso wo chronicle do bokrata no mu a eno nso ye boso na ye de ama ye tiefo na akwa ibom ewo hen ewo alata ambo assembly no na eche se nipa be sedumiensa bi akuyafo ya che wo masie adama wo serese mpenimfomfo onansi fom na wo mo entime enso saafo no penchi na ukomfimfini ho a 27 persons arrested, excavators and weapons seized at Ankasi Jedem. Ankasi dia Ankasi nso de ohwa Ghana na yeka no ba Jedem minimum Ankasi ba ko ufiri ho na akwa Samantha mfoi ho nso galamsey no okoso ho pa okay say we Eastern region nso wa sentimental Eastern region ani ehwa oh ani ehwa ho shase na mampon kra enhye na de ase ani efre ho asama ja we aposifo a wo mo chebi FBU base no wo mo ne de wo mo kai ko ya wa koso safo e penchi no ye na wanchi wo no manya good omunya excavator na ana omogi kan bom na am de akoba interior gold nka ho 27 persons eno omunya omunya na grant ba ko nipa 27 no omunya excavators and weapons eno man to di okay me man say pay omunya gold ha omukọ na omunya ntui aja abake me mo wait wansa na brem wa hana Ghanaian Times say aduane bo so ate enso ye ni wa ye to bi won kran no ye nya hu ye Ghanaian Times na dia be wa say food prices decline enso ye ya ye to won kran yi ogodo mi dwemu a say de to no na no sa na to de enso ye say ate so ho asem wa ha road minister one also say ye tolerate shoddy works oba ya dwuma say be masa bia Ghana ha ye mpren say poku aso kran ya ye ka ho asem no abe no watra no agya wakosa ye mpren kra ho asem wa ha na mampani ma so no ye ka say we say ekunkum akoso awo boko ne nyina boko ntokwa no eye nkrofo bi na beso on sabotage aman no nkrofo bi keke no beso on sabotage aman no
nti ho asem no so no de aba ho no na emra ot say atoesien ono so you say court amani bail 10 million Ghana cedis ono so ni bail wanya no two sureties eno so kakra eno no na daily graphic enso ede kakra ba ha say na daily graphic no me fa samufo adwempo ya wo de ba ye enne wo say ye nyina ya support G-Tech fo say apam nim no ofra no Dr. Apam wo breku a won ko doctorate degree na G-Tech force one e chere na akogina mra na no ayen support G-Tech daily graphic ewo editorial no na de ode ba ye eno no na mampani so de o ka say we ni omo kan nyina no ne o kan say deliberate attempt violence e ko so sabotage eno omonfo bi sabotage no Bank of Ghana drop policy rate no to 25% and also so hon komo kakra ewo daily graphic mo Memfa daily guide double krata no so in free media say na krata fa to so ensia e daily guide double krata nim me hu eye empenifo mienu bi gina hanom say na we no one so soja ni bi na ponche Joy FM reporter wa ponche ne pa na eyewitness so yeso obo na sum na ni nyina efa wura Magdan ne sensem ne warehouse no sensem yeso won mo koye no na Joy FM reporter no wo take coverage as said you all capture when mu ya ne se soja ni no ababa ponche ne se won fa phone ne ma no na on delete na ehun sam e wo daily guide obo krata no emo atoasian de e wa ha enu ama me agrada asofo ba Patricia esiedu esia ma wonu mutazu di ni kopie mo ewo Accra High Court na wonu koye no de ababe pie mu ne say nyina ye nim 15 years a wamu di kan de ne koye mu na ne second case obi san so de ne koye akopi so na nu mu no second case no na enu Accra High Court tenase ne tenase no enipa miensa bi asese no womu de naka ho onu ankasa ne nua 1 gig eka ehu ebi na enipa mienu bi nso a wonu kan so womu ya 3 na court asanso atu asam no e de akwakoshe October 21st no sumunsam e wo daily guide de obo krata yi mo na kok de ya boso e wo hanom a ene de daily guide de ya wode e ba ye edom kuma no so wanom ekokwa pipa ononya for Francis asanso boache e no da ha ni nyina efa oswani a woshe ya akwan ni akwantempon nsem so ononya for governance kwame agboja ekwakasa ye efa eye abrofo kwansini bese 130 kilometers ho asem a wo kire mu se eniema abandada no eye no eye akwan no entwa yie no ene de wo mo nsu be yi wode ho nsem etu dwa no na edom kuma ne se asede opeso otu mfuturu egu adehye ni na mepiemu awo daily guide do obokrata yi mu a mehu eye we ni yamfa say entertainment and sense mehu lewen ene ajako eda aha no mo sei ni ase ajako lewen eko interview bi ene ekopie mu se said ye na say jako yenti ni din esanse lewe no awani tu ya said on na yi wo twetwa na yi nkakra yi eno se o first na said ye jako ye say ono ne campaign ewo eye Kumawood movie ni mo na enum ne so kire mu sa na jako ti se lewen ka say yes you're seated say obe reni as king of Kumawood no jako so aba beyi na no a unya daily guide obo krata yi bia ubetumi akenkan ononya fokodwo ponkroman so eda mfimfini hanom krata fen no etoso enkron ewo daily guide obo krata na mane nyina ene se edom kuma ne de wo mo kwaso ase wo mbebom homoden se de be ya wo manyi ase de ye sika no enhyeda enyina ne naso esa no eme ubekwa no na obi wo hanom ase we menye wo muguso a ene panifo eka ho nsem a daily guide de obo krata no so di mu ensem aba apam so mu en mo ene wo mu gina so a wo mo bo ahomanum de wonom nso adwen kyerɛ ba ene nti ma mensan fa ahomanum to dwade etwa to okra 0260196064 ena 0260196065 obetimi de wonso adwen kyerɛ ba udi ne bia wo frefi otemenka meto nka bo udi ne yanko ye fama jen kadaso bankoberia ofanko baria ejeni mo yanko anopa yetiu defense election kan no pay die mention na mention honorable by champion honorable the kankambu ati ogofa ne krata na hajja sabia onzo ogofa ne krata yo dia ni kan yana se media bokwa tem no woni yi papa aza de ajo no enyu yo wodi asie e wo sie kan e ko so kan wa tem sa ko ti se wo mo din jamoni no mu be ja sa de no mo yen enfata say yes ni ya ji poni as Ghana student ye say peace country
I said, and Casam to be a hand with Jonathan. Will be up to a year, I am over. The way was we, a bed and put 20 man, and the best of Kupona, as a Bremra. Woman got them to a move for what they are there. They don't know a bomb mine, and Frank, and then we young man, a stale man, never is in Bonin so, and the Canano Peter for Contaminated, Munka, and I can say so. I want to young working up because I know to see a dear and so say, oh, man, and you are very concerned. Can see that's why we are young. I just have a current union. Namiko Jimmy, I have an Amiconian shoe, and Amiconian Chicago current. And that's it. And oh dear. So I now will be to me abum 0260 19 60 64 0260 19 60 65. Udini be our free fee. Pacho Isaac Mikaseti Kaswa Isaac into you. Pacho Sam George was today. Or see Uncle research. Someone research. Nepiti Honorable data meto. Me family send can phone and find a BBA. Near was one I was. Near me to a 4 days, and say, I me to 2 days. Sometimes the crown will be crown near the Kayacho bear 10 and 15. Who baby as I didn't free back. No, the catcher young research today. I dear no one. Maybe you see electricity, your phone are charging to electricity every and baby. You see, now put to us what Medibama or more Mokokun. I will go to Yasin or Munyai. Mama, one example. It been Tamas. A position by an Akufon and I was. No more petrol coke. Penino. Na party phone in a Omushia will be near flow free sports. A opposite a acquaintance. And almost CSD houses or a 1 year bar near French Felicia sports. Now, no in Asia. A had position at the Manu both MPP and DC. Depending for better radio, so Casaka say we are. We are no more lunch. No more lunch. So many more. And to almost so moving to Pantoka, who know more Kodemano. Now, who near about 10,000 a car, which would be a best. When you are town, those will be a quiet at the war. Michelle, move to my cheaper position. Only now move find a few parliament. Will be called for 7 months in your Casada. That's why I didn't pay all the time. A sensitive to everything in our GB. Just more. Ha. One of him. Ma, men had the Jena Hay. Wouldn't it be our free fee? Hello, good morning. Good morning, sir. But I'm being the quick one, Cassette question. I'm crying to you free castle. Okay, my bomb about me in my farm. Okay, make a master, Miss No. I do maybe near say, Yankania Itian, ni boss, ye charge a phone baby. In the end, yes, soon charge a phone. And they data so run here, ya can't sense you do me a data. Well, ain't you know, Sam George, it's an ye bet to Abam. Casa Bibria or Casa Faestra, as the Usun, near the Costa Sabia. And they will catch say, data near run here, you do me a phone. Who see one as Usu? Data wiring, no, you more yen crampo. You can't send baby, and you do go to you catch and say, you do me data. Then I made data running. If you Mecca, the big transfer, in Central Fire, say, yes, you better manka, multimedia, you better obey or move wine this pound. Or more crime or move back a come with some more papa, and then multimedia also have said, yes, and police for the soldier for the boom. Madame, you were Madian, Moka Kuchab, and also Yama soldier for a boom. Intimate, Yenina, no my money, Central for now, so we are neutral. Now could not be not more crime, bad propaganda, some more horse, and Moka could not also moon say propaganda, be Namkoyan, and the Yam soldier for a boom. I can't miss Mekan Medasi.
That's it. Ene odie. Una me do utwa to. Odin bia ofrefi. Yes, me bruta kafi ayoyo me kase free Madina. Madina yentio. Minia media say you can't arm of government no wadaro me paucho motor so say. Omo se atoso 9. Okay. Na yehwehwemu a yehumu wo fa hen. Just sabre a wafra sompai na abehu yen. Okay. Me da se bebre. Hwe eniema bi koso ewo man Ghana mu a. Eye mo media fo na mo betumi aka. Nansa na mo betumi aka asem wei. Ama oman Ghana etinya fa ne ntuma pa efram. Mane nkwaye sompafo som wa ha. Wo mu a na domfo akosom wa ha. Wo mu a na woniafo akosom ha. Na emmomu no enkonkwaye se NCA media mompanimfo no be ye program wa ma mo se sasem momfa na wa na momfa ntane nyina no asem. Linia in the city of Anapa and Enkran. And the chronomu fisa and the chronomu boss ha. And if a pan at this time we say efa. Na who said your name was here Paula. What get a woman on Tiasia? Media for media me how you know and from my young woman as or mine no and na monja na monka wasam na wonidie entimi nkoso ye ewo maimo medamase bebre sompafo Dira papa na wache Madina fo nyina ama yense wo monkoto na won montie sompa no esansa hana nepa ewo ye do usi na okosuaje wo akode what the sports in a park e de abreo Obrempo yeko yeko na mamenko Facebook taw na memmo me family no bi pe e de afri ho na ya te afri ya fi ya ni twa ne ho aha o ma bia na me ka ho asemi no na aba no de mameni we free ho taw so won seti oh ana wa seti ade is that because Certain send their fee no wa be fa koma reset for no wo seti ma mamemfa we mfa taw na yanko ya nim na happy birthday and confirm Madam Lois Japan Siedu or a teacher ewo impresso Nanampadu DA Basic School we free Nidokunu our sanso ye me bra okay Nelson Siedu answer Ojo Louis and Adodo na de friend no no ni kunu ni principal was a technical institute oh okay and na yiri enso ye teacher ni wo Nanampadu DA SOMPA FM the principal wife na da ho no and then the birthday the man happy birthday say man happy birthday yakopon no menhira na ontine de munchira na nyane kese na sene odo a ode do no no wan kire de do saa no so be kire no ne ya so kire ni bia amen bia le fanti na de all bills on Ojo Louis no correct na okura Techno Spark 40 series ni bi and no okay so the Techno Spark 40 series a surprise no or the secure can wonderful we are now a pair toothpaste papa Pepsodent cavity fighter no the amano say no be ni be pia won fa nko haja special local foods no go didi wo ho na fe wo man kasa natural mineral water no na mom time heba de hia se odisifie no disifie no na ya febo ene ma yenko Premier League no somra. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana
Mama ka bebe ka kan fa makoma mu ni montrel. Obo me ne mabusua ho ba. Me de no hwe mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Mama ka kyerɛ. Me de mama sere da ne da. Me de no kyerɛ papa. Ti etimi kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Intimu ranom na mo kan fo mo sa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kese dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwodie na ba wo busua ho ban. Na hye wo semu de. FDA aje dwadie nkrat wo yi. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. I say what dog can want. And EJ can want. The ratio more. Since the days of Baba Yara, we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1 League is back again. Since the days of Abetasaki, we've been there. Women's Premier. This is our own. Let's cherish our own Ghana Premier League, no. And some fun to my pa and fan Fridays mama. Yamamunina Mwache. Yes, some more tenants BM. Now, when him see a tenants say no one as a sports, no. A brother associate to me, Daniel, come. And so to me, the Mawa Brassicio sanitary part, no. Me patcha what boy, ye chidom den. None your men, you not dance to me a quay. When him some mea and none of permanent, no idea, Siano. Me patcha mamma for two and him some day. And I could see a Jewa dear boating. Now a baby, dear, make come for secure sanitary part and so to me, the amount. Some say, another part the papa just a would bar 24/7 a boy papa morning nata ya a brown wound to me massam na me pato when was one for more bra leakage be and so bet me a bunch of the birada as a pearl quarter no yama who do ye woman no and yasem kumakura a secure sanitary pad me pato no bet me do a kajremu walk herbal shops I would do one asempo supermarket I would walk on a shops more one sabbat to me a cabin fee wa bia bra obosome no aso no wo so atumi de asiesie ho na anyo manyinata enso atumi akoye diama na medimafo eba center say what the mra na baye na dwuma kama ebra ho masem wose stroke yade na ha wo sisiade ana wo poso na ye ya wo ba no bema ya mo pa wo no bomodi aso obetumi akọ medimafo eba center Dr. Tamoda so nchen na me patro doctor no watumi ahwo kama na wono na dia wa ya no say what the time never to yade no so was wo ma na wotwe na wotwe bosome na chese yade no ebetu de afiri one mo ensan so ma bia mu kura na bomodi asa na no pay no me pacho be kwa akra ha ya pokua se mayira anase kumase wo abua kwa gogo one government school no ana me pacho di hwe ni mu bibia ni afre e was 0244 774282 0244 774282 na woni mpanyifo ni nkomo na kasa mineral water yes kasa mineral water ensu a wonom atese wan kasa wakomatumi to yamuo no eye kasa mineral water parties awodo warden funerals awodo engagement outdoor ni nyina da munya kasa mineral water sambetumi yade adim dwuma sanse we no mekura de me frede kura munhio sanse eboye papa wonom a eno nko ne sene ni test ni wan kasa me pacho sibitie na Kasaloma Ventures for say bomodia so betumi afra sanse wo mo taifa ya Accra eye 0206 469 430 0206 469 430 na wone mpanyifo enso ntumi ni nkomo na me pacho metin ene akosua ajewa kwade boate na nasafo kantanka bema pa wono so tamachi ya nyasam ketuama na entantam so ne ya sansam no ase
e de free semu ana me pacho transfer windows mu ne ho enu mu ne yakwa hyase de afi na before no me pacho ma me fa we metum se wo powura mu Algeria mine mu a me pacho yade se Africa School Games awodo no enu so guso da ya ekoso na so far so good no Ghana yeso tumi abomoden ya yenya 4 medals so je tumi de afri mu a chese anya semketo makura we ye 4 bronze medals a Ghana so tumi anya afri Algeria mine mu a enu ye ni monyam se ye papa e wo Africa School Games awodo ya me pacho enu so kwaso no na wo hwe badminton team ni mu a me pacho ma me fanto ani mo se won matumi age bronze medals de afri one mo ama basketball 3x3 no enu so Ghana tumi nya bronze medals enso tumi de free mu a chese nya semketo makura wo powura mu table tennis no a me pacho mema no afam no Ghana tumi nya bronze medals de free war and a boxing no so yesenya bronze medals enti we ye 4 bronze medals a Ghana enso tumi nya ye nkran hyasampa ya chese anya semketo ma every Algeria mine mu a me pacho ye jejemu nsam enso tumi dia metiefo na former Techima Liberty Youth coach Oran Dean ene ni ama me pacho ma me fanto animo sa sebre papa na tumi asensa contractor enu ye 2-year deal adiama DBB United ya nyame yatomu a wapanyipa no wano so tumi akwa ye bidiaboa sane ye be ya DBB United boboko no enu ma nyina da betumi akwa ye enso tumi dia ma wo ma ya chasa nya semketo makura na me pacho upowura mu ansam foforo mu a ma me fanto animo say young apostle CEO wapanyipa ya ne din ene Samuel Animado wonu so panyin wo ye ESCO member ya chasa nya semketo ma ye opon ho modin ye papa na papa na nya kwanya ne semtrofo dinkomo ama chese wa baba cheche nsemu wase no kwasempa ne se wo hwe under 20 teams awodo no a asa Ghana ye football administration no wo mo sada fo mani nkoho bia sa eti duma bia na se enuoma wo so mo hia no mo so tumi di bo wo mo so no wo mo tumi nya wase na no prampram under 20 games awodo pia na ekoso no wase enuoma sada nkoyi ye obesere panyifo pa se football administration no wo mo hwa ya young teams awodo no wo mo mani enso ntimi nkomo ho. See, you put a coach in Pram. He is not paid. He is not paid. The FA has to be giving them some support, and the FA finances too. It's not enough to take care of them to pay them regularly. So the only thing is that it's national team. At least these people we are competing with, the Nigerians, the Senegals, the Moroccos that we keep comparing ourselves to. The state puts in money yearly. After the coaches is automatic, they pay them. They don't. It's non-negotiable. The state pay the under 15 coach, under 17. They pay them. They give them housing. They give them everything. Here we don't. And then we always want the coaches to go and perform. When it comes to our local leagues too, the same thing. If you go to those countries, them are leagues. The government they put in whether it be 2 million a year for the league, 5 million a year for the league. Morocco and Co. When they mention the millions they are putting of dollars they are putting in their league. For the league, in the local league, you have no idea. The Egypt, the Algeria. So, if you time say we for no say, we not go fit sit down and they compare ourselves to somebody. Whilst we know the right thing, we know they do. Funding of our coaches, empowering our coaches, empowering the local domestic league, empowering the national team coaches. And as we speak, I keep telling you, under 17 they camp. Yeah. We know they qualify to the World Cup. It's time we for putting money. Give them proper pre-tournament preparations. Yeah. Plan with them and make sure they tour the country, see every talent in every corner. After that, they can even go. I was your way, I cry a free whopper. Yami Pato, Yaja, Mudiamamuna, and not crop Yakumasia Santa Kotoko. Womoso Bana, Quamensia, if you're not just enough feeling no. Nanya Sam Ketuamakra, Brawamoko Presente, Toyota Capono, and Afe President Capono, and Sutumi Kwama Santa Mera. Now, when him said Nanwa, the Toyota Caponoa, me Pato Modesha Swanea between crop Yakumasia Santa Kotoko, and Afe Kaiser Chisma after the game no. Me Pato Yadio Biatumediatana, and Sutumituni Yanku. Diemna kwa penalties ama kuro bia kumasia Santa Kotoko etumi wini ya na nya semketo makura na me patwa no kwa dancha ya enano da president cap no wonim se kuro bia kumasia Santa Kotoko and the glorious house of folk enso na tumi boy ye kwa wie 2-1 a Santa Kotoko tumi je trophy no enso tumi di wasi wo mana so na me patwa eno da bra wo mu bowura mu e wo menhia fikase mu no wonim se Kotoko IMC chairman aye nana penkra kwase wu a me patwa panyipani
akonya ekasa ebre omo de cap no ekwokyere menhia ofo ya e ko mo hia ye hia na wo o ti de no no ma e se ti ya ka o mo bo ma e ma ye kra hia ni didie bi se Africa Caf Confederation Cup aye pa gbogbo yi ye no mo asu na sa bo hia e bi se omo de no omo mu ni ya se cup no South Africa e se se bo hia na se e ti ye pra fe ni ya bi hia bo ye ti ye no ma preso referee ta o ti de crash it no one person there. Let's say yes, or say it's the boy home there. And so they say every shine no vampire back. If it's like BB, SOMPA and DADAA. Now within 40 days, you now no there by Africa better you. Yes, I'm going to be about it. Abusia we kakra ye free wo pa na no chi no ana chief of staff ya wono wo menhia wono so gina santimewura na mu a me pacho wono so de kakra ato aso sei no ram so go adam we go enche bia ha ya ana bobo ko a from Canada chiefs wo South Africa na o me ja ya dan se de na to oni se wo ma kan ya wo me kotoko na ba busia kan wo oye Toyota wo mo afi akansi abidi wo si ba ma wo ma pa uska wo Jomu ka bu ko ne na hama ne baba wo se am ba bu ka na kan si na ede ya so bu shanti o mu no boya ma fani na obi an si mu bi na to atope ko no no di se fa ko ti se ni sa a ka da ti se ni no ne de ti no ai ko ya da ma na ho abodi no ha wo ya ba o so mu ko ya ya ka mo ho wa wo ni ko wo e zulu ke obisi omu ojo kama ana bia ekoso abusia we kakra ye free wo bana me pacho eguso ada ejina crop ye komasi asante kotoko bobo ko ni mo na wonim so process manager de ma wo mo eyowura Christopher Tamanya na wapana nya kwanya kasa wonim se nche bia ne beto dwa se gini abranche ye frase mofin tonzo abranche no yade se kotoko wono so tumi asan no anyame yadomu a na season wo ba besena kan ede ma crop ye komasi asante kotoko bobo ko no na me pacho no run di ani Christopher Tamanya wapanyi nya kwanya yo kasa ye erefa branch no sei the move to Zabet of the now no about Sawa Jibo, no car, person, or cutting in the no ordinary and on dinner, Pinamado, making me sign, skin strike and dinner about the count. Near as a harvest, I did not competing up. We know what it is that we are going to fight in Africa. We make sure that we are Africa. And depend on defense, you're booking so good, your Kamara, your Aziz, your you have all the movements. We have even the small boss about we can easily do well. But you know what Kamara now Aziza means that you finish all what you want to say. The problem now in Kotoba is the wings and then the striking. We ensure that which is the outside Ghana number 10, who's there Kansas 10. I was your way your precious manager Adema crop ye kumasi asante kotoko owura Christopher Damanyana me pacho ya chane nkano ne ye bowrem the glorious house of folk bobo kwanimu a na sa communications manager Adema wamo eyo run di enwo pariado me pacho panyi pare nya kwanya kase wase taxes de ye ruadidi dramani wode bia papa ya chase wo process no wase nya sam keto ma kra ne ma washase ode agu akwamu a ama boys na shase ye training wo ho no eno so nsam no okire mu sei. This is a decor, and this is what we expect everybody to understand and accept. We have to build a culture. Now, if you build this our culture, you go through this. Or pitch, you can reflect. Say, I didn't know chair or blackboard. So this is what he wants us to do, so that everybody comes along with the exact situation now. Every department be on picture. So when he gives the sign, now it means that Onimo and prepare he didn't think well. So he wants everybody to be on the same path and then think it very well. So when you get onto the pitch, who means say this week, so Naka say you do that again. You go back to the classroom again.
Nachasa ano no na run din ana Kennedy Boachi ansame pacha wo program e wo Nation FC pobo ko ni mu a ma me fanto anim se wano na yesiwo ya me pacha wadano na panyipa na nyakwasa anaso wanya kwanya kasa e dia fa branch and din Razak Simpson ho wonim sa branch and this season one kasa no chesa ne modern bone ye heavy wababa ye hot cake ye papa ye nya asam keto ma na no na komodie mu no owura Kennedy Boachi ansame ba kire mu o se office ne dia do one timi apa na so one mo hwe so benya the best and so to media ma branch here no. We have had a couple of offers. Just that we have concretized those offers here tonight. Not just him alone, but we will not put any impediment in the way of any of our players. If there is any deal and we feel to strive for the club Nations FC, and we feel to strive for the player, why not we let the player go? He's a blaster material. He's a natural team player, and so he will not go for cheap. We're not going to coach any figures yet. Once the offer comes in, we are okay. We'll let him go. No, he's had interest from Algeria. There's an interest from Albania. Locally, 2 clubs also came asking for his signature, but they came asking, but they haven't come back. But there are a couple of offers for him. And I know even if he doesn't leave now, probably before the start of the league or midstream, yeah, he might leave. Once the offer is good, we'll let him go. He served the club well the past 2 seasons. Ya panyipa ya ne din ana Kennedy Boachi ansana me pacho ya tene kano na ma me fantum tawu se wonim se eno da ye nkofa kansia bi enso tumi kwaso wa magana na nya sanketo makura bibia ne Costas wo mo so ne asoya young talent no enso tumi kwakwasi akama after the game no bibia ne Costas share 3 asoya young talent no one man tumi ashabi ye no ne kakra ye free wa pa me pacho ye jejemo enso tumi dia matie for na upo wura mu onkrofo akrokro so a me pacho ma me fantum anymore. Some international friendly games are what one and also Guswada ya Equaso na Emnota Manchester United Womni AFC Bournemouth and so to me kwakosia kama after the game no 5 goals and so to me PF Mubaya Man U as a 4 Bournemouth ebetimu bakopa me patona ne kakra ye free wapa winim sa West Ham United womso na Everton et me kwakosia kama after the game no 3 goals et me PF Mubaya West Ham United say 2 Everton betimu bakopa na me pacho ma me fanto anymore say ene crucial game betumi akoso ya chesanya sanketo makura Barcelona and so popoko no me pacho betumi asi one makai ama Tottenham United and so Arsenal popoko no and so